Halo teman-teman, kita berjumpa lagi di malam hari ini di desaku. Ini acaranya mau genduri ya, atau amin-amin kalau di tempat saya namanya, atau ada yang bilang genduren. Baik teman-teman, tradisi di kampungku. Selamat menonton dan semoga Anda terhibur. Wong kajat lu kuwi aja omong-omong. Ngomong kuwi lho, lagi wis kuwi sing diomongke. Aja tak kok kene Apa lho? Wis tak garapan. Dikasih tukang gali apa kayak kemis. Teliti kae lho aku ora dari. Poblai. Dari digarap pun. Pakai digarap, brang-brung. Amin-amin lho. Selang antuk bocah sak mulai. Macam sekarang ngantuk. Piye tukang kajat iki? Hutan Ya iya, kaya ora garapane. sing tau ini anu kuwi. Serak ngantuk aku barang. Wis tak omong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih benar berada di Nada kai berasa di dana Allah subhanahu wa ta'ala sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba dah barang batin Pak Wan ini sak wan coy dan yang sami dan tidak terlalu ya oke. Ini di pulau menawan dan ini angin pun sami kegiatan mungkin yang saya pun angin pun saya jenazah pun ini kita lakukan ini yang kita perlu dari sekarang sepindah dan sekarang perdesaan itu di angin itu sami ini kalau di parang selama itu pun angin pun mulai menangani ini sedaya apa saya itu ya dengan saya itu yang Tuhan tambah kabel jangan pun namun oh sak pengademi sampun lapor pun angin pun nabi Wawamu tani hormati Nage hormati angin pun bersih perkara terbisa pun nabi Ayo kepala menggunung yang kepala kemarin setengah tahu ya jenenge pun angin pengasan kalau dari kepala nabi kalau pura serta pun mulai materi yang kalah dari jenang kata itu sama ini nyambung tua hilang tua utai par kembang lawan kita nyambung tua hilang tua sejarahipun tiang sak pulih kali dari masalah tahun 19 kebetulan wong dari sedaya boten suci lan ugi sedaya dipun paringono ya sambung sampai langit dan nyambung rezekine nyambung nambah kawrujenane dipun carana oh sak pengajenge sampun ngantos wonten ala tunggal napa mboten kula paring pun sami mati para sejarahipun kalian nyambung tuh biasa ini mulai materi yang kalani malih kang dipun kula sing kalani menawi hormati ingkang ngawat-awati dusun pulih kadhe ngene diskusi kang mugi-mugi setiang sak pulih kala diparing selamat wilujeng boten wonten awan kula bilang kula lepanipun anggene ngurmati dhumateng ingkang mangkoni inggih menika dusun pulih lan mugi Gusti Allah diparing kula sarta kancane-kancane sedaya kunjuk dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakarya sakita ya pindah tamu-tamu pun kangge ngatami anggen sami dedonga kala wau mugi
Barakahipun donga kula saged mbarakana dhumateng Pak Paimi sak lantaran sampun dhewe kaya sak dipun kula mbok bilang dinopatipun anggenipun hormati sekedhang kali lan berkali papa-papa sapa ben kaca mereka dalipun wonten pun jenipun berisi karang perdesanipun nggih kangge dumateng Pak Paimin sak kanca rencangipun dhewe mbok bilang dinopatipun Nakan kalau tapi kali lu kangge ngurmati anggenipun bersih karang bersane kangge ngurmati nek ana tawati iki. Mbok bilih wonten paripun anggenipun bersih karang perdesanipun dusun Tulung Pak Panjak kancanipun lan mugi Gusti Allah panupangapura para sedherek manis paken kabeh. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Oh, sini sudah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu alaihi wasallam wa habibina wa nabiyina maulana Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma nurina wa Allahumma tabi'na la ilaha illa anta la ilaha illallah anta nah wabila berarti asana wabina tegana wasallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya bapaknya Kuya anu nun Bang. Wan. Kawan anu kawan ada anu kau. Kawan, tinggal. Ya, mul. Pak lagi. Cukup adri menyuani karena pawang. Ya kabeh saja Lokah macam masak makan mulai. Ya iya tuh. Ayo lem, tim lem. Lalu kalau mak curang lek tunduk kan Karena selepas lem. sebelah. Ambil. Nak tengah ya. Nyadi. Monggo. Wis ngene masih depan. Amin. Belum bah. Ah, jadi. Sekarang ngomong-ngomong ini lah, Bol. Sekarang rasul kan, Man. Oke, ane sing cilik. Teko Iya, konggure. Bangla. Konggure. Ya ngono. Ayo panjang daya. Yo kati harus dia loh, kan kayak nyamin dia selesai. Paling kuwi. biasa nih. Kok kuning. Langka lebih. Kok kuning. Nasi kuning. Biru paling kuning. Kuning. Beringin bah. Biasanya cuma Ya. Isi ini. Kerantas kuwi. jangan jauh. Ini Pak Min, keleman ini Pak Min. Keleman. Iya. Dengan 4. Ini tradisi ini keleman. Keleman anak apa jenenge? Wes, ayo yo. Pokoknya komplit. Keleman ini sejenis ubi. Ya. Jenis ubi yang didang, dikukus. Ini. Kalau tradisi ini pasti menggunakan ini. Oh, ulang. Jangan lupa itu masih dok.
Pak jangan. Pak Camat. Lentong. Weh, timbu ya. Bang Mes. Bang ye. Oke apa? Pak makan yang gone Aman kelemani. orang set oke. Ini ya. Sambung. Tambah ben barep. Iya, orang sing iki. Jangan bareng loh, Mak. Tadi kukurin. Ramara ke Weh, siapa semua kok? Aku pati anu. orang pati-patinan. Itu makan konan. Aku udah mati di anu. Sok ora pesan. Baca mati dia. Wes aku kiai. Jadi lamun jual. Orang nanti langlung nih. Mana maksudnya? Ian aku. Mana nontek song? Pungsung semudan. Ayo. Iya. Yo, di kukurin. Keguren. Pak pesen nih. Nasi kuning yang dikasih bumbu. Ini kurang yakin. Ya, kan juga ya. Ya. Weh, kan juga. Kalau apa? Orang ya. Pun Mbah lho. Timbui. Ndak oh. Jadi mulai Gampang. Berarti ada enggak mamde. Iya lah mama lho. Mama loh. Iya, Wih. kita. Mama. Ini orang mamu. Tobel kan orang bagian. Apa sing anu? Ya. Tobel Kurang dua. Berapa nih, Pak? Mangan ini nang jauh no. Kau ini sering kurang uyang. Nan. Lalu ya. Apa lu mau dibantu di sana? Iya, Pak. Jangan Pak. Lima. Pun Mbah. Berapa jadi? Pun deh. Dua. Terus macam liasin. Nggih. Macam lagi penal itu. Warak Mbah. Ada Dua. Saya dulu warak Mbah. Manganin DM lebo. Sementara mangan keleman iki. Tandur wis ora tuwa. Tunggu ya Des lah. Kayak ngono kan dugricis ya. Maret ya. Kayak kerangka sing ning laser ki ranggen song. Apa jenenge? Iki. Kuwi jenenge apa? Oh, Mbah men jenenge iki. Kalau dapat cilik. Iki jenenge Ancur rokok. anak kendini. Juru santan ki. Juru santem terus anak kendini iki. Jenangmu. Tuan. Iki jeneng apa? Lemu. Jangan sempolo. Katul. Yang murah nih. Nang katul paling. Jeneng katul, juru santem, tuan. Jangan kolo. Kau sama dia anak senang rono limo nu sini. Right. Anan. Lagi aku ada senang procot ya nang. Ora neng. Terus kuwi Siti Toyo jenenge. Siti Toyo ki wis Rono limo.
Kalau gimana kok bising? Nah, lho. Tapi lek ngene mau arep bayan. Iya. Bayar mau kayak. Ini apa kayak? Iya Pak Bro. Tingkepan. Ya kene arep bayan. Masa kok mangan tadi pasti mang. Kalau mani kan pasti. Keleman ke dilem. Nah. Jangan nih orang jarang. Bisa. Paling pinternya wong Jawa ya. Mangga pinter Pak. Iso nggae segara. Wah, yo glo. Iya. Di segara wetan ke sak marikus wong wedok. Ambek iki kan piye? Pelambangan kabeh. Bukan dimuruh. Wong wedok pinter Pak. Langsung Mergo mendung. iso. Iso mendung. Adat Jawa. Tradisi. Ngono ki ya jenang kembang kadek apa bayu karo kapuk. Kuwi kok jenang. Kembali lah abang-abang yo. Kayak papasan. Iya papasan Lain jenengan. Biasa itu kalau yo tera-tera wong wedok. Selasa. Anu segara di jembatan perang yo. Nang candi Sandi murup. Segara wetan. Wong wedok ki anu. Kalau bukan ki lek Anu telo papas telo iki. mampir ke ngampirne seriatan seriatan wong loro. Bulu sangkrem barang iki seriatane wong loro. Ora ke papasan bayi. Dan ya paling kondangnya wong wedok. Papasan bayi ki dite banyu. Jeneng kembang lho. Somo. Somo kembang. Somo kembang ki. Kembangnya apa? Ya panjang. Somo kembang ki. Mata-mata. Pai kembang. Pai kembang ki Butang ki sepi kembang. Wah, si pas kembang. Kembang Tili iki. itu pas. Buta meko ki meko jeneng meko mendung. Nandi muro. Jeneng di anu lain meko mendung. Eneng mego menduwi barang lho. Terus pati angin, jeneng atas angin. Song di segara. Jan iso ke segara malian. Atas angin ki kita napa? Ya jeneng ning aku yo nek enggak. Ngomong di sama ra ngerti ngene kae. Jeneng iki kambing. Terus Angin iki. semah ringin ki bukan robyong. Iya lah. Ya bener kudu kok Jamal. Agak Google ya, Mbak. Terus topak Anak bumi. atas ini ada jenang putih ngono lenggek nih. Topak bumi ini lemah. Lemang. Jadi, aduh, berdewan sing akeh iki. Berdewan ki sak enten terus. Bener ya. Ora. Wis piye? Samgo. Yang kasaiten jane kok anune kok ke gula sangkrem barang papasan. Ya nek saiki iki bagi sing lahir piye Mas buluh ta. Aku terbang ora sing Selasa buluh sangkem, Rebo buluh sangkem. Jumat buluh sangkem, Sani aku buluh sangkem. Marah cete kita ndoke to ngene. Aku kurang wis riak. Apa bulu sangkem. Apa ya sangkrem dibanding tianane jane apa kayak tebuan lalu. Ya. Barangnya senyap. Ya, Jane apa? ya ora tau ora.